Adoy manan ti gayemyo Jenna Almoite kas manang biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cabs at Carol sa napud na nagan tintay drama nga makablaaw amang pahay dalisel ni Tora. Dita oman kastamatan kanila kay na Jong ni Tora. Kan anak na arista ni Tora dita Balawan La Union. Kastamatan kada Ivy Gutierrez ken Nida Nieveras. Kastimandi ko na ni Cabs at Carol. Dirman ng biyanang, talo kami nga kakabsat. May isa lalaki kan dua kami ababay. Nakalpas kami amin iti panagadalmi nga mas kinay kayat mi tinagnegosyo. Napintas ti kita iti pagsapulan mi. Kat gaputad da kwarta mi, nagbalin kami abarayuboy iti may sa akabsat ko. Ngam no kasano ti kinabarayuboy mi iti buridak akabsat ko, isumat ti kinaimpad ti may sapay akabsat mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, panagbabayad manan iti silaw. Awampay lat may bayad. Naimbagpay kang kamariruma. Tadadagiti anak yo a negosyante. At pagdawatam no kas jay nga 1 kwartayo nga gasawa. Jay doa nga anak ko, mangted dala no kay kayat da. Jay may sa ati binulan amang ted ni Jose Mare. Apay ngay ka agpapadadam nga awan asawa na. Saan kumatkit di nga obligaan dagiti anak mi amang ted iti kwarta kada kami, Mare. Numangted da, pagyamanan may. Ngam no saan, awan problema kada kami. Tagbiag kami matlatta nga oray kaskasano. Basta nagagat kang agmula-mula, tapno adda kanam, mayateen, Mare. Sa bagay matkit di ang diferensya lata no adda anak ang makatulong, Mare. Siya ngamin ka awan anak ko. Awan lang arudan anak may tiday di asawak. Nasapak paylaan na balumot. Wen nga rod mayat ko manunangampun ka idi anya. Kumaa, sayang nga rod. Ay, itag may sa akon. Nawan paglakwak iti nateng amulak, awan kwartak. Apay, manot ka sa pulam ayata pautangan ka, Mare. At damot pa'y kwartak iti wallet ko. Ay alamang nga rod, Mare. Oray sa nga ribulaeng. Bayadak to numaluom tay mulak apin niya, tay lakok to. Welcome to Jenna Almoita Drama. Imbag man tanasapa ka anagawid ita, Judy. Wen, tama ka ba nugmatag trabaho? Awan pa'y laang ni Josie. Sigurado nga ang overtime maninday jay manang. Dayjay mo't akabsat na. Overtime nga overtime, parigatin na lat bagbagina. Iso nga ado ti kwartana, tanagagit nga ang overtime. No siya, jakla kayat ti kasjay, parigatek ket ti bagik iti trabahon. Ngam agsakitak mat, gapo iti sobra pa nagtrabaho. Di mo ma-enjoy ti kwartam no kasjay. Ngambili ba kini manang Josie, manang Carol? Uri awan ina na, napigsamot lata. No ita ngam inton agbaybayag, sigurado nga agsakit to dayjay, Judy. Kat, kumusta mo't nga iti parlor mo? Mayat latamat manang. Sika ngay, kumusta mat jay laundry shop mo? Stressak nga rod itay, tapasaway dagijay at trabahador ko. Apa iya? Naggiginad da nga rod nga aggungunay. Amudang ado ti customer, ngam nakabaybayag ti garawda. Talaga nga ado tagpa-laundry dyan niya. Taag may sa di a laundry shop iti di a lugar. Una, iso aswerte, Judy. Aywan, ingkaagdigos, taadda pa pananta. Ha? Sa dino manang? Inta ag-relax. Ag nightlife tamanan? Una, ngam na KKB taadda mo trabaho taadwa. Kanya-kanyang bayad, O sige nga ron manang. Napanandaman ng Carol kan Judy, nanang. Wano, sanda pa si mangpet. Nasapadakit di asim mangpet ngam remwarda. Ni, napanandaman nun ngay. Katkas iti sigud napandamanan nag nightlife. Ay, anyan dagi di adwa. Di dala mo umumang ag night life. Nuwan nga rod anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasjay nga aramiden da. Marabrabyan da sumangsangpet.
Sapay nakainom da pay nukwa. Ket natural tainuman ka nga rudi papapananda nanang. Kanayon mimot abagbagaan kinitatang yu ida, ngam awan dengdeng ganda. Di daki di urnungan ti kwartada. Imbes sa pag nightlife da, urnungan dagit di kuma. Ay, jakman amo kadagijay akakabsat mo. Di da kalatultuladen. Trabaho balay laeng ti ayan mo. Masayangan ak mga miniti oras ko nanang. Kan gundawayak ti kinapigsak pa'y ngagtrabaho. Ngamnay, di mo mat abuswan unay ti bagim anak ko. Aginana kamot di kan sapay ag day off. Aginanak mo't ano kasya mapanak makimisa nanang. Wen ngam kalpasan ti pannakimisam, ag trabaho ka manen. Maburing ak nga rudmet, nawan araramidek, nanang. Rimuar manen, dagita anak tabakan? Wen lakay, mapandamanen ag trabaho. Ini kan nakakadimot ni Josie iti kwartam. Wen, si kangay. Wen, ini kan nakmat. Naimbagpay da dyan nga anak tatasan anaimot. Saan damot kit di an naimot atalo? Tamang mangted damot amin iti kwarta kadata. Isu na laeng tagastador jay duwang anak ta. Idinto ta ni Josie na impud iti kwarta. Wen nga rod, iso nga ado ti itid na akwarta kadata, ngamdagi jay kakabsat na. Wen nga rod saan ngamin abarayo boy? Ammo na asalimot-mutan ti kwarta apagbanbanugan na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne? Kabarbaro man ang cellphone mo, mana. Wen Judy, tay baro a model da ito eh. Kagatgatang mula idinapan atawan ti cellphone mo. Nagbiit nga rod amapun no ti sigod a phone ko. Iso amay mayat da ito eh. Taad-ado ti makargana. Kat, ayan ti sigod a cellphone mo nga eh. Ila ako mong kanyak. Ay na, apay aday jay pailat gatangam. Mga lakamutin iti kastoy. Nangina. Mabalin mo ti hulugan. Kan may sa, kabailam abayadan ti kastoy kangina ti cellphone. Saan ka lang amin anairwam agumat gatang iti nangina? Wan nga rod, no siyak, kontento ako ni ti kastoy apon ko. Basta wan laki di dadail na. Ay nakakaiso na a single tayo pay laeng. Ipapas mo kit di ti aggatang kadagiti agkakapintas agamit. Tapno mapadasam mo't. Kaanon to pay ma-enjoy mo ti kwartam. Inton di kan makabaal. O, kitaam ti sapatos ka. Nangina da ito eh. Ngam, napintas. Natibker. Sikat ti brand na. Diyak maiturod ti gumatang iti kasta hangina. Ay na, maiturod mo. Padasam ka di ngamin. Numapadasam ti agusar kadagiti agkakangina agamit. Kay kayat munton. Anya? Iso agumatang kakit di mo ten iti agkakangina agamit. Di mo tultuladin ni manang mo a Josie, apasig awaklas dagiti ususaran na. Pati cellphone na, tay kadaanan mo't a cellphone day jay. Anyat serbiti kwarta no iduldulin mo latan. Usaran kit di Rumwar kayo ka din, manang Carol? Wan Josie, makigiddan ka rumwar. Wen man, ta sa paag ti mapan ije pwesto. Ado nga minti agsang putalako kita, manang. Ay na, di ka pa ilang amin gumatang itilugan mo, Josie. At damot kwartam. An-anuam ta kwartam ngay, or-orno ngam latan. Jak mo lang mo tagmaneho, manang. Kutsurum naglaka. Kitaan na, manulang aldaw ang nagsursuro amok adagosan. Ala, sana balit at danlugan mo, manang. Makiluglugan aklatakan kan, Kirmet ka talaga. Mala, mapantay nga rodan. Ayabamon ni Judy. Mangriko pa kung dito'y pwesto. Tani, naibusin lagi tilakok. Naimbaglaki din ta naibus na dagos tilakok kita anak natang. Makaawid ak mo na masapa ita. Ni mo Judy. Hello, Judy! Hello, manang Josie. Ayan mo, ha? Mangriko pa kung dito'y pwesto. Apay iya? Hintay mang restaurant. At ka nung na-discover ni manang Carol anaima sa pangalan. Ay, da kayo latan. Agawid akong Judy. Umay ka kano ko na ni manang Carol. Agkikibi tayo. Jak umay. Sigurado anang naman ang timabayadan ditan.
Agluto akla nga na iti balay. Sa paminsan lang man, umay ka din. Ta itik autan tay ton, danaran ken tatang iti kalenda. Jak nga rud umay. O sige ta ni Mang Rikupak pa dito'y pwesto. Bye. Kirmot at talaga day akabsat na. Di mo tultuladan ni Josie Judy. Ta saan mo ma-enjoy ti biyag mo no kas jay ti aramidem. Kanayon na nga rod nga iba ka kanyak nga agurno nga kanang iti kwartak manang. Kat pangusaram ko maiti urnungam akwarta. Uko pamlatan. Igatang mo iti masapsapol mo Gatangam ti kayat mo agatangan. Mangan ka iti kayat mo panganan. Wen Ay wen, naala ko na di kalman di hulugan a cellphone ko manang. Nasayaat nga ron. Lugan ngay, di ka mangirwar? Ala, mabutay nga. Pagbutngam ko kat adamat income mo. Adamat paghulog mo. Ala, ang mga nudyak mabayadan. Mabayadam. Uray saan ngamin atay ninginaan launay ti alaem Uray tay katamtaman laeng. Apay, di na kayatin ng ilugan iti kotse, manang. Saan? Ngam kayat ko nga rod maitulad ka kanyak adikotse matan. Ipakita tayo mat kadagiti tattao akabailan tayo ti gumatang itilugan tayo nga uray hulugan laeng. Manang? Kano adalugan mo, makapan ka iti sa dinuman akayat mo apapanan. Ay, wala niya. Agawuting kami kadagiti barkada. Ketoy, alaki din, mangirwar ka tapno adda service mo. Ibagbagak kin ni Josie, ngam di nakit din kayat. Hay masurunak, nagadon ti urnong na, ngam di na pa'y kisayan apulos. Kirmet at talaga day je akabsat ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manipod at danlugan ni Judy nga anak ta. Kanayon nga awan dito'y balay bakit? Wan nga rod nagbalinbeten asursurando. Tila papapanannan. Marabrabyan pa yun asumangsangpag. Dinurugan tumat ni Carol agumatang itilugan na. Ibagbaga na paikit dikin ni Josie ngam saan akayat ni Josie. Naiduma ni Josie kadagiti dua akakabsat na. San nagarbo day diyang anak ta? Naimped iti kwarta. Wan lakay. Ngam sabali ti pagawatan dagijay kakabsat na iti panagimimpod na. Ibagbagada nga imot. Ako ripot. Saan akinaimot ti kasjay? Naimped. Amun akailalaan ti pagbambanugan na. Kitam kat saan agumanatang iti gamit na. Adalakat usaran na mabalinan. Sana kas kada Carol ken Judy nga agsusukat ti cellphone, bado, bag, ken sapatos da. Wan nga rod nagadu ti sapatos da. Idinto ta ni Josie. Duduan sa laeng di pagsinsinukaten na sapatos na. Di pa kiti sapatos ano ka, agchinelas no kas di arumwar. Ay, no kasano ti kinagarbo da gijay ito Isumot ti kinasimple ti kabsat daan ni Josie. Nagkapuan nyo tatang, nagkukuyog kayon samot kada Josie. Napan mi kinita di ginatang ni Josie adagana. Anya? Daga? Gimatang iti daga? Wen, napintas ti lokasyon na. Igit ti kalsada. Mayat day jay apagbisnisan lanto. Makita yu kat addamot gayam kwartana. Nagkirmot, ngam gimatang magayamon iti daga. Kas jay kit di ti mayat Amo na ti agimpad. Ay nasaan akin na impad ti kasjay tatang, nudi kat kinaimot. Adda imimot day nga anak yu. Pati bagina, imutan na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kunak man no awan kwartam, nakagatang kamot gayamon iti dagam, Josie. Nairang ta talaga ti urnong ko para iti dayjay manang. No agsao ka, kaslaawan makukwartam. Ngam adda magayam. Lugan ko maati ginatang mo. Saan ang talugan manang? Kunuray ta cellphone mo, nakadadaanan. Old model daytan, di mo pa'y masukatan. Kan pati dagiti badum, nabaybayagan dagita. Sukatamutin na. Gumatang ka iti barong.
Abalin kayo nga usaran na gito'y manang. Sayang. No kayat mo, igatangan ka, tabayadam to kanya. At daam mo ka paggatangan iti badbado kan sapsapatos. Natibker dagi jay. Ay, isanan manang. Inak tulag wag-wag itibado kon. Kan may sa, di mo amo ti type ko abado. Wow! Nagpipintas matgahim tilaklako na dito abadbado kan sapsapatos, manang. Una, dito iti paggatgatangak iti kagawaak. Madapay bags dito Aywan! Ala! Nagpipintas! Nanginginamot, manang. Kat, uray nang ata na pintas mo't. Original dagita. Di mo ka imutan ti bagim. Di mo tultuladan ni Josie, tanakirmot day jay. Apay, kaya't mo nga awagan da ka iti kirma, Jode. Manjak, Kuyugan nakto nung madamdama, tainak gumatang iti camera ken laptop. Ha? Manan? Gumatang ka manan? Una, tadaan ng dagitay sigud agamit kong. Gumatang kamot ano kayat mo? Dagitay napintas dagije agajet. Uray nangina ta quality mo't. Kanhulugan mo't. Sige, Umapalakmat kan ka, manang. Makapaawis ka man. Jude, kayat mo ti actor ijay abroad. Ha? Ay, awan mo't passport ko, manang. Kat mga laka Mamin anumutlat mangala. Sige, kaya't ko, manang. Kasta enjoy yung tibiyag mo. Babaan iti panagpaspasyar mo iti sabali a pagilyan, Jody. Tauray siya, kaya't kumit. Aw-awisan nak ngamin jay gayim ko kat. Anya din ang nagkumanang? Agturo kayo? Wan, di kan awisan, taamok matlaadi mo kayat. Takirmut ka, imut, imimutam tabagim, awan serbi ti kwartam. Awan mo ngamin usam ko iti kakasta manang. Wan taimut ka, kirmut, kuripot. Ay kat, sawan nyo latan ti kahit yung asawan manang. Basta amo kiti bagi ka sa anak nga imot. Naimpedak laang. Parehas na mutla dayta. Talagakit di nga imut ka. Agum ka iti kwarta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dakas ayat agbalin a naimped nanang. Ala, bye-bye Jacobs at mo anak ko. Palabsam latan ti ibagbagana. Saan abale? Takanayon kumot ida abagbagaan kini Judy. Ay, umanay lapang katkatawaan kun panguy-uyawan da kanyak ti kinaimped ko nanang. Anya nga ron ti mabalin ko kat sa anak mo't abarayo buyakas kadakwada. Ala, di mon panunutin ti ibagbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit tinakam mo anak ko. Pasensya am latan ni manang mo. Nagtur sa manandag ije duang anak mo ija abroad, Mare Roma. Nakaitak nga mentipos da iti FB kag. Awan, mare. Dual daw da ijayon. Adon na pagilyan, tinapnapanandaan niya. Naimbag pa dagije nga anak mo, tamadlaw nga adot kwartada. Ay, di tamot nga rudon ti papapanan ti kwartada, mare. Katado sigurot ornong dan, Extra money dala siguro, Diyos usaranda nga agtutor. Jaklaan mo, mare. Jak nga mindamdamagan no adda urnong dawon no awan. Ngamkit de, kanayon ko ida abagbagaan nga agurnong da para iti masakbayan da. Napintas nga min tinegosyo dagiti anak mo, anya. Sapay la kumaa, tagnanayon na kasjay, mare. Ay, makapaapal ka talaga, Mare. Ngamin, napintas tibiyag dagiti anak mo. Ay na, mare, di nakap-apalan. Tinapatag na salunat ka. Tano siya, salunat ti kapatgan kanyak. Tauray adot kwartam, no managsaksakit kamot, awan serbi na, mare. Iso ati pudno a kinabaknang, ket tinapintas a salunat. Ken kinasaya at itipada a tao. Sa bagay matkit di, Mare. Wen, agpaisot ako naman. Bakit? Marigatan akmanan nga agangas. Ne,
Apay manan nga ikat at damot agas mo lakay. Daka mo, maulawak pa yan. Nakapsutak, bakit? Nasakit ti baro kong ko. Kahit itaray da kalaangan ije ospital Awan kwarta, bakit? Kasaritak dagiti anak ta. Di da kamat siguro baybayan. Agpatulong ta kadakwada. Judy, ada kwartam dita. Awan nga rod manang. Gimata ngamin iti cellphone, hindi namin sa nakalman. Ay, oray siyak nga rod. Awan na bati ang kwarta. Kani, dakkel ti magastos para iti pan nakapaagas ni tatang. Ay, sika nga Josie, ada kwartam dita. Ala, di yun pa kadanagan ti magastos. Ta siya kung ti makamo no talaga nga awang kwartayo manang. Alaman nga rod Josie, naimbagkan ka taado ti urnong mo. Bumawi kaming to numaminsan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, anya sarsarmingam dito tingad mo. Itay ka pa dito sa hango ti sarmingan. Ay, nasakit nga rod to'y nagtubo abukol dito'y tenged ko. Nasakit matan no agtil muna. Ha? Aday nagtubo dita. Adda, dumakdakkel nga rod. Ison sapay ka ti igur-gur-igur kuno daduma. Iso adya krim-rim mo iti manungaal daw, tamad iti bagbagi. Ala, kitang pa-check up ka Jakpay mat nalako tay laptop ko. Ilaklakok tapno adda usar. Sapay to kilat kwartak dito Buludin pa lang Alaman nga rod ni. Mabainak nga umutang kini Josie. Tamangan no adda maibagana. Kababain mo't kankwana. Pasensya kan, Diyos May nainayon nakpaya paggasgastusam. Di yu pagproblemaan day tatatang. Siya ti makaamo iti magastos para iti agas yu. Agyaman na kanak ko. Mababain akong kan ka. Basta tumarin yu adag iti resita ti doktor kada kayo tapno daras ti panaging bagyo tatang. Uwan, anak ko. Nanang, maopera ka no ko na ti doktor ko. Masapol ka no maikat ti bukol dito'y tenged ko. Anya, ay katagpa-opera ka no kasapulan anak ko. No agpa-opera jak makatrabaho iti mabayag. Ta siyempre, tanggadak to ti operasyon ko. Kat talaga akas ta Urayom ti panagimbag mo sa kaagtrabaho manan. Kanawan busbusak nga agpa-opera nanang. Apay, awan urnong mo aya. Ay, awan nanang. Nagastos ko matan tinaglakwak kadagiti daduma akagawaak. Naisaldak pa yan jay lugan ko. Anya, kat kasano nga rudaytan. Sapay awan kwartami. Tani, agag-agas met ti amayo. Oray mat ni Jody. Awan ka no kwarta na. Tabasit ka no matan ti matmatgadan na ije parlor na. Taadda ka nun kakompetensya na asalon. Kat ni Josie ngay, makisarita kan akan kwa na. Tatulungan na kapailaang. Mabainak nanang. Da kayon ati makisarita kan kwa na. Nalpasan ti operasyon mo manang. Kumustan nga tiriknam? Nasakit ti sugat ko ating. Agyaman ako unay kan ka Sikan tinang ibaklay iti amin nagastos iti ospital. Kat asino kumapit agtitinulong no saan ada tayo? May sa tayo nga rod a pamilya. Nagsaya at kaakabsat. Naimbaglakit din ta saan kaakas kada kami kini Jody Abarayuboy. No timulad ka kada kami. Awan ko man ti pangalaak iti gastusak. Amok ngamin asalimot-mutan ti pagbambanugak, manang. Sorry no imbagbagak idi akirmat. Kas kada imot ka ading ko. Pagbababawiyak day chay. Ala, lipatan mo day tamanang. Agpaimbag kakit di, tapno pumigsakan. Mababay naklaw na itikabsat ko tanayat lat tamang tultulong kada kami nga oray kas jay timbagbagami idikan kwa na. Imbagbagak ako ripot, ngam isumat gayam ti makatulong kada kami iti tiyempo amagipit kami. Apaman na nagimbagak, nagtrabaho akmanan kat manipod idin, sinalimot mutakon na naimbag ti matmatgadak, tadyak kaya tandagbalin abarayuboy. Tanarigat ti mang namnamalatan iti tulong ti sabali a tao, no daytay maawanan.
Alakastan, pigayam mo, Carol. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasahan ni Cubs at Ami, san napuno nagantintay drama? Dito'y manang biyanang drama, ken YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsak ba iti amin makablawa mampay, da Jessa Bolos, Jerome Javier, di Tabaggaw, Cagayan, Rolly Viernes, ken Jonalyn Dolatre. Kastoy manti ko na ni Cubs at Ami, dirma ng biyanang, at daikit ko kabalay ko. May sa abalo kan senior citizen. Kan may sa pensyonada. Ngamjak amo no apay nga ilibak na titawon na kan tipan nakabalo na tati ibagbaga na kat bakit abalasang. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bayad! Nay, pakiyawat niyo man ti bayad ni Nana. May sa senyor. Nay, asino ti bagbagam asenyor? Manong? Da kayo, Nana. Nagkuna asenyorak? May sa regular na tabayag ka, manong driver. Ha? Apay, manutahon yun, Nana. Si Kangay, manutawan maun. 45 ko, Nana. Ay, ading na nga rod. Kano 44 ko laang. Isa di nakawagan itinana. Adeng kunam kanyak. Ha? Matured lang amin to'y busis ko. Ngam ubingak pa'y ta 44 ko laang. Ay? Kastaya. Saan mo't lang amin ataboses yung ti matured, Nana? Pati taro pa yo. Sama si kamot manong mat. Ay, agoray ka. Kasla mabigbig ka Si katay border ni kumarik asilinaan niya. Ay, uwawon. Wan, Nana. Stay, manang. Ay, ading gayam. Kunakto pay kat. May ruprupaan kay tay palang kat. Si kang agpaiso jay border na. Kahit agawid kan. Eh, wan, Nana. Tanalpas mo ti trabaho, ading. Ay, nagpliti kan, manong. Nalpasan, Nana. Ni, nanamanan. Unay ka ni manongen. Ay, sorry, ading. Ay, sayang. Kung no de ka pa'y nagplite, tayo iplitsan ka kumay. Ay, agyaman aklangan, Nana. Ay, no kayat mo, itin mo lang ang ilibrim kanyak kapag pletik no bigat. Agpaisaw. Akuwan daytoy. Adapay sukli na daytan. Ay, ala, rabak ko lang, ading. Malaki din. Kakaiso na nga dapay mo extra manik. Alaamon, manong. Ay, kat, agyaman ak nga rod, ading. Naimbang nga oras mo, amay. Ni, da kayo matgayam, tatarin At ka din ni Antim Awilma, balasang kaw. Wun tata, adda. Sumra kayo Agyaman ak balasang kaw. Ala, agtugaw kayo pa'y laang tainak ayaban ni Auntie Ijay likod ti balay. Agin indayon ngamin Ijay. Agyaman ak balasang kaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Apay, anyat gagara day ta alakay, amay. Jak amo Auntie. Adda siguro napatag nga ibagana Awam mo utang ko kang kuwana. Tapno umay ko maagsingir. Umay na kayo siguro armon Auntie. Anya? Aha. Dilag baenan nga agaram iti adayo nga obeng ngam isaw. Kut, agkatawunan kay samot kin ni tata rin Sama Adayo mga inauna ni tata rin ang siya. Ha? Ala, ingkay nga rodan sangwan. Tama nga lumatuktukan amanguray kada kayo. Naimbag nga oras mo, Wilma.
Apay, anyat masapul mo, Tata Rene. Ha? Tata? Nagluko ka, Wilma. Apay ngay atata ti awag mo kanya. Kat makatawan salat imo na akin ka. Makatawan nga, mat. Manutawan mo, ya. 65. Sika ngay. Kano 44 ko lang. Ha? Di ka mangarabak, Wilma. Basit la ti agwat ti tawon ta. Atap mo laday ta. No kaya mo ipakitak ti birth certificate ko kang ka. Ikan nakitipagbayad ka. Tain nagmangalay di opisina ti pag-alalaan ni ti birth certificate. Ay na, saanan, Wilma? Tapno mamati ka mature lang amin ti boses ko. Ngam ti tawang ko bingpay. Kan oray ti rupak, pwede mo madlaw, aportes ko laang. Kwa. Ala, wanan no isa. Iso nga mayak, ta umayak ko maagaram no mabalain, Wilma. Ay, apay, awan lat sa bali ang maaramon. Aya, Tata Rene. Dati ko makataubam at armem. Sana kas kanyak nga ubing nga dayong amsika. Si Kati Krasko, Wilma. Idi pa'y lang akursunada ka. Idi baruak pa'y. Pinikot nak lang amin ide tinatayin nga sawak. Iso ajak na itulaw, tinagarim kin ka ide. Ay, pasensya kan Ang awam matrik nakan ka, Tata. Na, Jay padam a senior citizen ati armam. Tano siyak, no adaman bilang plano ka makiasawa, tay kataubak ati pilyak. Tay agtawon la iti 45, wano 46, kasjay. anya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, Maricelina. Nay, si kamot gaya, Mari Wilma. Sumrag ka. Angam sa anak nga agpakukuita. Masahe nga, Mare. Di kag pamasahe. Nay, kunak man no agkukuku kalaang. Agmas masahe ka pa'y gaya man. Wan sinurok amin da kita. Tano awan agpamanicure kan pedicure. Mabalin ko't ag-massage. Nay, mayat Talaga na diskarte ka, Mare. Ang rumwarak mo't ita, Mare. Adda pa panak. Ay, dagitay border mo ngay. Amang ano adagpakukaw no agpamasahe kadakwada. Nigudu ngay a border mo. Adda? Ay, jaklaan mo no adda, Mare. Ngam kaslad damot itay. Din samot nagtrabaho. Ay, day off nan sa gayam ita. Ay, ina mga rod offeran iti manicure kan pedicure wano massage. Ala, o may katakuyugan ka iti ayan na, Mare. Sa aktor umwar. Ay, agyamanak, Maray. Pasensya amon dagiti kokok, nana. Ta nagmumuring da. Kan matmatay sapay ang didagduma. Ay na, awan problema. Nairwama kon kadagita. Ngam apay naman ang tiawag mo kanyak. Aya, kat ading nak. Manong ka nga ron ta 44 ko laang. Ha? Ayun gayam. Nalipatak matay. No makukwang ka, manong gudo. Masayang kanto pa'y anya. Ay katuan Kakaiso ng awan trabaho ita. Agrelaksak mat Wan, no kaya mo ako ilutuan ka pa iti kanam. Basta dala ka maluto, Ha? Agpeso? Alaman nga raw. Taramanak man mat tilutom. No naimas mat laang. Ay, naimas. Amangan no sapul-sapulan nak no. Maramanam tilutok. Alaman nga raw, Wilma. Aywan. Anya ka? Balo no bakit abalasang? Balasang akpay, gudo. Kuna nga ron nga, agbakpakita lang nga nabalasang ay, mapampanunot ko. Narigat sa tagmay-maysa. Bayat ti pa naglabas ti tawin kas lalumidlidaya. Taawan kad kaduak. Sika ngay,
Baro ka pa, wano, adama planom nga agbaak. Baruak pa'y lang. Awanan plano ka makinobya. Talamin adon alinukudak ti babae. Upat nga minon tinagbalin ang nubyak. Ngam intarayan da kami. Linukudak. Anya, apay ngay, nataer ka mo. Huwag nga ro da. Nasing pitak pa'y gidi ah. Ngam jak man amo ka dagi dya babae. Sinayang da nga rod ti panagayat ko. Napudnuak mal nga agayat. Ngam no apay akas jayda. Agpapadan samot amin a babae. Ay saan mat idumanak kadagita ex mo, manong gudo. No siyak, napudno ak nga agayat. Nalailo ak, naparabor, nadungaw, managayat, kanda dumapay apakay ay wanti lalaki kanyak. Apay nga ro di ka nakiasawa nga. Wana tasyak tag madmadiidi. Ngam ita, ay, kasla makapampanunot akon. Kasla kayat kun ti makiasawa. Ha? Nadagaram kanyak, basta kurso nadak. Aklo nakadagusin, manong gudo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mare Wilma, damdamagan mo't ni gudo a border ko, nupod no abalasan ka. Kahit anyat impagam ngay, di mo ibagbaga abalo ak Apay, dinaam mo abalo ka. Saan? Balasang ti imbagak. Dinamot kit di dinamag no balo ka. Dinamag na laeng no balasang ka. Katuan ko nak tagpay sumot abalasang ka manon. Basta di mo ibagbaga abalo ak Wan, Sika talaga. Apay, agin inaram kayo aya. ala, tila ibagbagamot, maremot, kababaen. Katawan dakas na, nulakit di tabaro ni gudo. Si kaman kitday, no adan nakitam ano biyawan no asawa na nga inainyag na ditoy. Awan mo't mare, ngamjak laam mo no adda kasinsin narak na itiruar. Awan ka no. Nakuna na nga min a single. Ado ka nun tinagbalin nga ex na ng pasig ka no, maaman na nga lilaw dagijay. Aya, Ay, sige maray, mapanakaw na. Inton maminsan manan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Narabyan kayo manan asimangput, ante. Kanayonan amarabyan kayo asumangput, Wenta ka na yun ti overtime ko, amay. Ala, sumra kayon. Ay, Ingkay manganan. nangana ko ni Jerwar. Nabsuga kaon. Kanayon pa yun nga ijayruar ti pangpanganan nyo, ante. Mabisina mga roden no kwa. Iso ang mga anak kun Ayun, ante. Adakar tayo? Umutang akman. Madelay man nga minan ti sweldo mi. Masurunak. Bayadak tumutlaang no ang sweldo ak, ante. Awam magkwartak amay. Syaki di ko mati umutang ken ka taka sa pulak ti kwarta ka anakan. Ha? Ni, kanayon ti pa nag-overtime yo. Sa ita, umutang kayo. Baliktad samot, ante. Idi saan kayo nga agov overtime at dakwar tayo. Pasaray pa utangan dakpay. Ngam itata agov overtime kayon. Agkurkurang kayo iti kwartan. Ay, nagngina mga road ti magatang itan. Ado ti paggastusak amay. Kas kumaitian niya, ante. Basta, ado, bado, agas, bitamina, lamutag itirwar, paglamyarda, kanda dumapay. Anya? Iso pasensya kan awan maipautang ko tanegipitak ita. Gawat sa ngamin, iso akas tawi. Kandi mat agpen-pensyon kayo, ante. Adda Ay, pensyon tangiwa mo mamot amay. Anya pensyon nga ibagbagamag. Sa anak pa'y mga senior citizen. Ala ni ante. Apay aya nga iba inyo amay isa kayon a senior. Agpapaubing kayo. Ay, agtala ka. Agpapaubing nga ibagbagamag. Basta sa anak pa'y a senior citizen. Period. Naggapuan, Wilma! Ay na, oh my God, Wilma.
Anya kamatan, tata rin eh. Mangigkigtot kamot. Yag mong tawit mo, tasyak timang bitbait. Ay sana ta mga no iboy-boy mo taw. Nang runa ka agar-aram ka kanyak. Saan mo't awil ma? Saan ko nga ugalit ag buibaw? Alan, yag mo daytan. Tamadlaw anadagseng. Sigurado ka. Wen! Ala, yag mo. Nay. Ay. Anya dagito'y aya. Nay, sapatos mo. Kanbadbadaw. Panglalakin sa amay dagitaw. Ay uwan. Ta lakok dagita ngam na orderan. I-deliver ko laengan. Sa dino ti pangipanam takuyugin ka. Ay sanan. Ipalugan naklatan iti tricycle. Awan to mga minti mauray at tricycle dito eh. Iso akapilitan na pag naukon. Sige, itulog ka nga rod aging gajay paradaan, Wilma. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Oh, adtoy gudo. Ginatang ko para ken ka. Ha? Ne. Anya dagitoy nga eh. Sapatos, chinelas, kanbado. Adapay karsilsilyum dita. Jak amo, ano umanay mo? Tay XL tiin nalak, tapno sure nga umanay. Ah, lalaing kang agpili, Wilma. Anya daytoy, libre? Awan regalok nga rod kan ka, gudo. Agyaman na nga rod, Wilma. Naparabor ka gaya ma talaga. Aywan, anya gayam ti estado ta adwa. Estado nga. Data ka din, wano. Jak nga sure no, agjuwatan. Ta, di ka pa'y amin nagaram kanyak. Ah, ne. Di mo nagaram kan kanyak. Katuan ko na akon. Ay, ti kayat kumutaka si kakumamot agaram amot. Saan asyak, ta babae Ay na, saanin ang masapul, Wilma? Nagkinaawatan tangarudan? Ay, sa bagay makidi, Naalamon tay ayudam, Wilma. Nay, anya nga ayuda nga ibagbagamot magselsaw. Tay ayuda para kada tayo a senior citizen Apay di mo amaw. Awan nagan mo aya. Kat amin tayo mo't a senior citizen kat maikan. Da kayo sa anak pa'y mo't senior. Apay nga iramraman dak dita. Ha? Saan aya? Apay manot taon mon? 44 ko laeng. Ha? Ay, nalabos kamot ngagkasay iti tawan. Di ka damot na inikat mo atawon mon. Uray kumadwa, wano talo atawon tin kasay mo. Tamaawatak pa'y ngam ho. Di ka damot tag. Agtal na ka mamot mang selsaw. Agpaiso mga mi na 44 ko laeng. No di kay mamati isipat ko kada kayo ti birth certificate ko. Kaya yaw. Saanan? Ala, wunan. 44 mo no 44 mo. Di oray 20 to. No isot kayat mo. Ha? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Patpat dyan yung mata 44 na lang di dyan na Wilma. Kano mismo ni Ami akanakan na tinangibaga kanyak. Senior citizen day jayon. Weng, amok matkit di dayta. Amok ngay liblibak na lang titawin na. Kano pensyonadan. Wen nga rod No di na kay kayat, sardangan yun nga arman. Nagado mabalin yung arman dita. Ni pailan na Wilmamot. Ang mga nuubing ti kayat na isong agpapaubing. Sa anak ama pukawan itinamnama anak ko. Armaklat ta ni Wilma. Amok amatin nagtumit lang tirik na kanya. Kano dan sa kano kakuykuyog na abaro jay ili. Ada nakakita, inistoryada kanyak. Bayam da ta kuyog-kuyog. Gayim na la siguro na ijay. Aginggat saan da nagkasal. Sa anak ama pukawan itinamnama anak ko. Hello, Mare. Ada ak manen. Ne, nagado a prutas ta awit mo. Itad mo manan kinigudo dagita. Kanon mi adwa. Ang mga lakano kaya mo. Ay saanon maray. Mapan ka kadidita dagos na. Wen iso nga ron nga imayak.
Ay kwa, adamot bisita na. Bakit mo? Jak amo no asino day jay. Ay, mga nunanang na, wano lola na, wano ante na siguro. Ay jak amo amare. Di namot ngamin inyam amo kat limabas da itay ditoy. Sige nga rod tamapana man di tadagos na, mare. Kitaek, no asino jay bisita na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ha? Ne, kunak man no di ka umay ita, Wilma. Di mo't kunam nga adaatin daram akasar, kat umyan kayo ijay. Ay, kwa, saan kami anatuloy, gudaw? Ala, basta kan naktadain sangpat ko aprutas. Kan, apay ada ka no bisitam. Asino day jay? Kwa, Kudo, sweetheart. Asino day ta? Sweetheart nga? Asino tinangawag kan ka iti sweetheart, gudaw? Kwa, Asino ta bisitam, sweetheart? Anya sweetheart nga ibagbagam mat, kano siya ti sweetheart ni gudaw? Ay agulimag ka. Di mo amo tilablabidam abakat. Siyak ti kayan ayat ni gudo. Agkasar kami pa'y ngarudan iti mabit. Anya! Gudaw! Agpaiso ayat ibagbaga da ito abakait! Wilma, agkalma kayo kumalaan. Pangasyo, pagsasaritaan tayo, tinasayada ito eh. Wilma, Vivian, kalma. Apay adi mo imbagbaga nga dapay gayam sa bali anobyam. Gudaw! Pasensya ka no, Wilma. No siya, kawan na sakit abakrang ko. Tamok asyak ti pilyan ni gudo. Apay! Asino ti pilyam kada kamay gudaw? Agpili ka no asino ti kalaysam? Ni Vivian Tepilyak, Wilma. Aniya! Apay apinang namnam anak iti awan. Gudaw! Awan babain mau! Pasensya ka no, Wilma. Nakasiguradong tibiyag ko kin ni Vivian. Iso nga iso Tepilyak. Nakasiguradon nga? Pensyonada ni Vivian. Kat oral jak ka no agtrabahon. Agda ti pensyon na apagbiag may. Aniya! Kaya kung di pensyonada, tamabambanuga kong nagtrabaho, Wilma. No pensyonada malagayam ti sapsapolam iti may sa babae. Maipay ko day tago daw. Ha? Ang pensyona kon. Ang mga no dagdagkal pa iti pensyon ko nga iti day ta babae. Ha? Kunam, 44 mo lang. Kasano kung mga agpensyon ka? Ay sorry naglibakak. Saan ka di 40-40 tawang ko? Nasuro ka 60 kon Anya? Oray anyat aramidam. Siyakla ta ti pilyan ni gudo. Tanapimpintasak ngam sika. Ala, agawid ka na Wilma. Ni Vivian di kasar ko. Oray ta sa anak mo't anagaram kan ka? Sika ti nagaram kanyak. Aniya! Inistorya amin kanyak ni Antik tinapasamak kat masyanakan kwa na no pa'y medyo nasurunak iti damo gapo iti pa nagpapaubing na. Takis-kisayan nakat nga rod titawan na nga ibagbaga kadagiti tattao. Inandi ngay ko nga rod ti ikit ko aging gaana ka move on matlaang kat manipudi din man manon arumwar. No laang nga da servisan na iti manicure kan pedicure. Alakastan, tugayam mo, Ami. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada!
Manipod kini Kabsat Aryong sa napud na nagantintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus, iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakankwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Les, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tilawas wasayin na. Ang bumatan ti style ni Bayaw Mau, no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na, hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang Napuyatan siguro. Ayan nga menti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan din hubyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay. Diyak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mun sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mun sa mo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, iswakasta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito'y ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ken ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kenaganak. Ah? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maw. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amam a. Saan akasta? Inakto ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit
Ibatem, jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di, saan man ang makatrabaho, jay amamon. Kapilitan, auntie. Sika, ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno, ada paggatang na iti abasto na iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak to laang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan ni Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan la kan aya. Uwan tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Kanya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron ka bagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamat kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Isuan ang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagais. At da si daekong, may sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan anus ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawad mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Asino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko ten tarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga ada nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagananad kayla. Unak matkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga wawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Di kalabaas yan iti amam sika Kayla.
Manayunan manan ti aw-awirnan. Ay, para aw-awir mulatan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Ariya, bumayak man! Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sidaan nyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigatan na nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir ka nagita anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidiya. Ala, ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Na, adamo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga aryong. Ha? Uwen, nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko dya ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yiga kitigatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mo, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko ah. Nagkuna ngamin ang mga alakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Makamu kayo nga rod ah. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito balay, sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmot ni Elisa,
Saan mo? Da kayo sa mo ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga awer no sumangputak ang pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na kan kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikanti makamo ka nagita po ko, kwang. Di ka pala matulungan, taagpasadak manain. Ay, makapanog mo ti kastoy ariyong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang nagita po ko. Kunak no umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man mo. Jak maawatan ti bagik. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan kanak. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kini kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay lakang kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalindan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidek taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Una, rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu kuyo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana Kasi mat, jak mat mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin matan lagit anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kano saan matan ang makaw-awir ni Elisa? Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir kadagiti ipas ngayon ng addem.
Tadadakkel mutan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arun ti panagbiyagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak kao. Ta idi si ka ti babasit ti anak na ket siyak pa'y ti paraw-awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taala saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngam panunutem kumamat ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka pangaasem anak ko. Aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay tadaking ka anak ko. Oray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. At daking kaday ta kayla. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga daking kaday ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol, Elisa? Aw-awirim kit di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tulatag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Hay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't katulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanamgarda, umay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod, adapay maysa. Ay saanan, aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalapapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan na nga amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mangtartaripato kadagiti duwa nga apukok ken duwa nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Aryong. Ala gagayam, di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring.
Eli Palacio. Inyor nos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.